Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persahabatku nakabiri dulu dengan Tarasureti para sonati angkustan marhunyo tau cak namo tabilangan nama serapi pakno jatuh rumah gadang mangkok tantek ambuh mantarkan sambah dan salam terima sambahan Tarasureti teratukan tekelan itu nak menjelekan kartu nak banan apa lalu kalau hari kata sabit banan apa lalu kalau hari kata banan simpan ke tempatnya itulah minta izin dirilah simpan di bawah hadapan beliau aku untuk orang bahasa 120 orang rakyat perapatan kalau kita mampannya lurah di pengkabupaten kata kamu yang punya angkustan marhum sabit ini angkustan marhum pulau nakamanya atau kamu tapi sebelum ko tapok ko na balik ke rampayan ayo angkustan marhum manapun pangkustan kayo talalay ang buong sama ko salamat talalay ang buong sama ko di salamat mga kita kayo maya pa angkustan Tarasureti itu kata kilan ni nato atau mamalagi na palu natawla ka bola ba itu tantangan Tarasureti takilan ni nato atau nak boleh sebut anak bila lalu banatawla ka bola ba itu atau boleh sabui bana bila dipalalu ka banatawla ka bola ba itu pas pangkustan kayo sana tapi sungguh pun ambo na menjawab jawaban beliau waktu datuk orang dewasa jawaban di beliau waktu dewasa tantangan Tarasureti itu terbilang lima tu satu lah boleh sabui tantangan Tarasureti itu takilan lima tu Tarasureti itu bila katakan takilan lima tu lah boleh celiran satu lah boleh sabui bana lah boleh sabui bana lah boleh dipalalu ko picak tu boleh dilayangkan boleh digolongkan kok setiap sama dilautkan sakapa sama diminumkan tu cepat jawaban beliau aku datuk orang yang asal nampak itu jawaban dari beliau yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi